moi kuki gi lalhoba singduga lalhoba haina lalhoba haba mingthon sidi am baje amarom hairaga ko khoi gi ning tamba tanba bu kongning mane singum bi habdi aina khangdaba gi redi khangde lalhoba adu moi si terrorist haina aidi mingthon pininge moi bu khoi militants haina shu haining de su group ta leba singdubu मैम खुमजरी अदुम इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुतनदा वाहेंगबम लालपाल ना मैम बतारा मुसरी ngasi मनुहदा खनगदब टॉपिक सी पुलिस नेम आर्म कुकी मिलिटेंट्स इन उखरुल एम्बुश हावनी garang thokiba khoi उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लिताल पीएस मनुंग जना लेबा टीएम कासोम विलेज मनाक्ता thokiba नुमबा कुकी मिलिटेंट्स सिंग जथकिबा एम्बुश ता खोगी एफसाई की ट्रक ड्राइवर है नीतीश कुमार को बमी में लेखितबा दुगा पुलिस पर्सन सोखिबा दुगुंबा हाइबा एम्बुश असी खोई ngang थोकपा एम्बुश सि सथगर मतुंग द थोकपा मणिपुर पुलिस की प्रेस नोट सिदा पनबसी हमसी खोगी पालेंजांग हाइबा हिल सिदगी अदुगुंबा चथखिबनी खोई खुलाई निथिना पाइबा यामना टेक्टिकल ओइबा पोजीशन द लेरगा चथखिबा अदुगुंबा एम्बुश अमनि हाइना पुलिस की प्रेस नोट सिदा मेक सिंगना पनबा तार मेक सिंगना आर्म कुकी मिलिटेंट्स न चथखिबनी हाइदना ममांग थोकिबा मणिपुर की क्राइसिस मणिपुर इरांग सिंग लेना ममांग थोकिबा मिहात मिपुन एम्बुश एटेक सिंग सिंगदा मणिपुर पुलिस थोकपा प्रेस स्टेटमेंट है बतारे मणिपुर प्रेस थोकपा प्रेस स्टेटमेंट सिदा खोगी याम तांग थोकपा अदुगुम स्टेटमेंट हाइतारे कइगिनोरगा ममांग थोकि स्टेटमेंट दे यामना सस्पेक्टेड अत्रगे एलिजेडली हैव वाहि सिनबनी खोगी कुकी मिलिटेंट हाइना वाहि सि डायरेक्ट खोगी पंदा हाइतारे अदुना हंदकी ओनदी खोगी उखरुल एम्बुश ngang थोकि उखरुल एम्बुश की ओनदी सिदा सस्पेक्टेड अत्रगे एलिजेडली हैव वाफम त यावदबिदा बाय आर्म कुकी मिलिटेंट्स हाइना मयक सेंगना पुलिस की स्टेटमेंट पलकपा असुगुम स्टेटमेंट सि पुलिस की स्टेटमेंट सि पलक सिम मोरगा हजिक मियामदा फावरि सि तसेंगना पुलिस की मरकता हाना लेरंबा चिंगनबा नत्रगा चममनबा मणिपुर की क्राइसिस मणिपुर इरांग सिंग लेरना कोई थोरकपा मिहात मिपुन एम्बुश एटेक सिंग सिंग असि कुकी मिलिटेंट सिंग चथबा दुंगबा थौदोकनी हाइदना सीएसओ सिंग नत्रगा मियामना नत्रगा मीडिया ना फोंग रिपोर्ट सिंग दी द कोई पुलिस की वनदि मसि सस्पेक्टेड नत्रगा लेजेट वाइजि तोइना सिनर लाप सिन मरगा पुलिस की मरकता चममनबा नत्रगा अदुंगबा खोगी काय हानि खोगी चिंगनबा सिंगबा वफम लेबिदो हंदकी वनसि एम्बुश नदि कोकलाब्रा मसि हंदकी वनसि चिंगनबा लेतबिदा डायरेक्ट हाइपसिन मरगा पुलिस की इंटेलिजेंस मेक सेंगना अदुंगबा फंग रिपोर्ट ओरब्रा है वहंग थोरपा थोलोसिंग लेना चीफ मिनिस्टर यूनाम खेमचानसु मीडिया सिंह हंगु वहंगदा फोंदोरपसी एफआईआर रजिस्टर तौरगा हजिक इन्वेस्टिगेशन मपुंग फाना चथफ हौख्रे है वहम थमकपा अदुगा थौदोसि मतंगदा मरोइन होम मिनिस्टर ओरबा गोविंदान समसि याम तारायन लौदे मसिगी अचुंब सुंजो सोइदना पुथोरकनी मतम चंगबगी वानी है वहम थंबा अदुगा हजिक थौदोसिंग लेना खोगी ड्राइवर सिंह ट्रक ड्राइवर सिंह पेंदबा मखोई जस्टिस पियु मखोई द एटेक चथबसि यानिंगदे हाइदना हजिकसि मखोई प्रोटेस्ट चथरी असि स्टरिंग पाइब लेपलगा मखोई ओइबा तोंगाम प्रोटेस्ट हजिकसि चथबि हमसु लेबा अदुना हजिक लाइव हम दि तसेंगना मणिपुर थोइबा इंसिडेंट ममांग द थोकिबा इंसिडेंट सिक्तदी खोगी पुलिस की स्टेटमेंट दिगा हजिक खोगी उखरुल गे एम्बुस्ता हजिक थोलिबा पुलिस की स्टेटमेंट जि खेनब लाइबा सि मतंगदा खेनब लाइसि करिगिनो खोगी पुलिस ना लखोलको इसी हजिक से इन्वेस्टिगेशन चथब वहम सु लेय हाबनिना इन्वेस्टिगेशन सिना करमोंग चथरिबा इन्वेस्टिगेशन हो हाबो हम लाकपा दु हजु फाउददी इन्वेस्टिगेशन चथरि हारगसु मिफा मिफुनगी पाम त लेतबनिना असि करमोंग द चंगसिलगदि हेना मियामना पामलिब जस्टिस खोगी ट्रक ड्राइवर सिंग एसेंशियल कमोडिटीज पुरिबा दुनोबा मियामगी चाना थकनबा पुरिबा सिंग मियोय सिंग चथरप एटेक्सी मसिदि गमेना सु लेमना थारोय हाबो वफम लेबनिना कदाय फोंग गमेना थौक पाखर कदुरिगे हाबदुम दियंगनि तारि अदुबो थुगै थोइदेना गमेना मसि मतंगदा एक्शन अमदि सुसु लौरकनि हाबगी थाजाबदि मियामदा अदुम लेनाबा हाइतारे अदुना ngasi की टॉपिक सि लखोसबनि ngasi की टॉपिक्स दा खनने ननुगी डॉक्टर इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंस नु लाइब्रेरी एगी हेड थुंगलबिसु ओजा रिंकू खुमुक्सम एडिटर इम्फाल टाइम्स नि ओजा रिंकू अहमद रामसरी ओजा रिंकू गे खंगना नि सो पैनलिस्ट नि लाइब्रेरी ओजा इबोटोम्बी रिटायर्ड ब्रिगेडियर ओजा इबोटोम्बी स्टा ए इहान अमु क्वेश्चन सि ओजा इबोटोम्बी लासे ओजा इबोटोम्बी मरोइना नखोइन ngasi खनजरिबा पुलिस की स्टेटमेंट नि ngarang मक थोकिबा पुलिस की प्रेस नोट सिदा पनबसी अइना सुममांग द इंट्रोडक्शन थंबीबा ममांग द थोकिबा इंसिडेंट सिंग ददी स्पाइना खोगी कुकी गे आर्म मिलिटेंट सिंग चथबनी हाबो हिसि डायरेक्ट सिना द बाइतार यम ताना थोकपा दंबो पोट ममांग द खोगी सब्जेक्ट फॉर करेक्शन अमुक खक इंसिडेंट अमददी थोकिबा गी वकम दि ले अदुबो दुगी नमुदि सबचाना कंफर्मेशन लौबो ngamdre अदुबो हुजिक लाइव हमदि ममांग द सस्पेक्टेड अदरगे एलिजेडली हाबो हम सिनियर मगा हुजिकना हारिबो असुंगो सिंगनबा नत्रगा सुंगो हमसि यावदबिदा उखरुल गी एम्बुश ड्राइवर हम सीखिबा पुलिस पर्सन हम सोखिबा पोसी
arm KUKI militants singa kulai ni thina paiba KUKI militants singa tactical position de lega chathagiba ambush amani haina police na thorok waham hasi am significant of statement in lawi police na thori waham sida kadai fo on masi yembi ai lawi as a security ki level da oza butom bi comment tami firstly ngarang ambush to buse truck drivers the essential commodities pu da pusan matam da mohina ambush to rise police na ti KUKI na ni hai machi se yamna nungai tabani aduga moina tawrise usittaba thawoidaba itche khigi established government da act of war haitare landa bai do ne usitraga machi se yamna nungai taba khudong thiwa mane aduga police ki intelligence mogi suloina tentacle se magi mi yamna dei army ga su pondam gani adu tana IB daga su khar contact le ram gani aduga intelligence agencies Manipur da operate tawriwa mayam che sidigi tawraga karima concrete evidence khara ma leidana mohina masi se KUKI na ni haibe che sum yang tar KUKI kunmari organization le ri se haji phauda moi se Bharat sarkar gi I will not punamaki mayam china state ni khangde Bharat sarkar ni khangde Indian government ni moi se mamak nupa dong na lei sanin loi do okay ngai treatment bo bo haji ko da sanin lo ne mo je kari gano da mo su da lei bani na su gi gar to da su gi maming da lei ra ga mo na to ne ba gi to ga lei re number 1 wasi je yam na lai buk thani ngai ni sim yengu ko khoi gi UAPA he na 1967 da law ma se me ba masi gi full form the unlawful prevention act hai na basically Unlawful Activities Prevention Act 1967 na masi se thaina mijo lal hoba singna 1967 da yamna kana lal homa tam da masi se punjinna ba masi phajanna ba na masi gi act se puthok bane adu hajik su applicable ori ngarang na handa Delhi right Delhi bomb blast ke da UAP gi makha da bail se deny to ke ba di Umar Khalid ka ju UAPA 1967 के एक्ट तो अदुम पो अनफॉर्चुनेटली UAPA की मखा था को ये हानादी ऑर्गेनाइजेशन द ममिंग और मे हजुक्ति टेररिस्ट ममिंग सुसु UAPA की ममिंग दम लिस्ट समस्या में हमें चेना कोई इंडिया गवर्नमेंट मसी की लिस्ट यावरी बमे हमसे कोई की इंडिया के अगेंस्ट लंदा बनाता नहीं है ना अदुम पो वैली बेस की मणिपुर की वैली बेस की ऑर्गेनाइजेशन मापन से UAPA की मखा द लिस्ट हुई मोई से एंटी नेशनल नहीं इंडिया बुत वाइना बने है ना तो अनफॉर्चुनेटली लेबक ते नहीं आई दी KUKI की ऑर्गेनाइजेशन कुमरी लेबे से अम्मा भव यावते मसी ता सो वन ऑफ द आईडी क्वाइट फबदी मसी जी पुलिस ना स्ट्रेट इंटेलिजेंस मा फंगमनी ना मसी से स्ट्रेट अवे मोई से अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन और terrorist organization na moi gi list da changaga masi se adu to bu ya khoi gi action lokana ba relentless operation na angrezi da amna sathi ba mo da operation to rom hoi gi patak ta landa ba ido adu darkan for which kari darkar hoige da masi gi mai organization do kangaga su se dispense to ba okay su se brigade to ba masi lok thok pa adu ba haidi masi ha manate kui dana handak ki chahi da ahum ne ambulis to rise aham bada mi ani hal April gi tang 35 da April gi tang kumari da police amma lakpada masu tawre adu ngarang amuk tawre adi moi usitte noi na wa laude koi tawni baga tawni hai na masi gi attitude che uttar di haji police must be hedi police ki haji ji wasak amma logo de che moi na ami am halaga mi am sontar de koi ahum hat kani na adu wasak amma loga at the earliest am thubi da target tawraga nang yengu India government na Pulwama hai na thokpado CRPF ki jawan ni phusi matam da akhoi na khudakta tha mani ki manung da balakot ya strike to mayam to proof to no ngam da ba similarly khoi gi police ki hierarchy lai ri wa hajai chek pai se gi Manipur ki security advisory se police personnel adi makai makha da loi na lai ri ne mana wasak amala oraga masi hafta ma thame manung da masi se to ba na Zano di mawang da thambiba handaki Ukhrul embassy police ki mekai da concrete evidence khar leiramba yai madu namram oraga direct arm KUKI militants tawki ba do embassy ni hana police na por thorak pani habani aja ina lakchani na
karamba handa kisi karamba concrete of evidence phangba no mo khoina tak na phangbo ramba yaibe oibe ya ho hom kai no mamang da thokiba CSO na natra miyamna haiba moirangi trong lobby gi oibe ai aditi maloina jiribangi oibe ton ton Manipur gi mafam sing thokiba no chathaki ambush sing asida di asi bogda angku militants sing chathaki ambush ni haina police ki makai make sing clear statement ji thokpusi u ithing thing na gi dai tare ado handa ki di make sing na thorpu potam leibisi khena basi kamai oibe खेनाबसे मोइसु होमवर्क तोरमनी मोइ मथौदो मोइ होमवर्क तोरमनी मोइ इंटेलिजेंस सोर्सेस लेरमगनी सिगी उखरुल दे यामना वल्नरेबल एरिया नि प्रजा की प्रेशर लागपदेगी गवर्नमेंट की प्रेशर लागपदेगी पुलिस एजेंसी दा उखरुल से आमना वल्नरेबल एरिया वन लौरे कुकी एंड नागा कम्युनिटी का खनबदना मई थाबा खोटपा मसिदेदा मोइगी एनालिसिस तोरगा मागी कनानो करी पाइरिनो कदोम देगिनो ने रोइना not only that moi masagi intelligence hai je confirm to matam da koi hek brand to dri da maming se lodri ngai da source ani hom de confirm to we moina civil agencies army ki agencies de ni khang de moi counterpart leram gani natraga kari hai tare noi ge IB de gi adu natana local sources moi me am se gi source mari mangarom de confirm to rom matung da masi concrete evidence oina kuki na tawbani and haibani and ena logje masi che okay oja khoi aina ungon ningjang je the home minister govindas na phone do kipsingara masi matang si tarai logde aduga masi hoi maroina intelligence ki adu ba khoi gi failure am lai gibra na traga khoi gi insecurity gi lapses lai gibra basi investigation da woni yengsil ya hom thangi aduna masi da police ki makai digi angku ki militants sing chatha khibni haiba poram la panina intelligence ki failure di si matang si lai trabra haiba question thori kamai to meaning was see gobindazina mana pirib statement si madudigi henbadi political statement ni public se specify to na ba action lakat kani yamna thuna logani matam changani hai na manipur kai doge da incident che amatana te yamna thokre trong lobby thokre du mamang de incident atopa je thokre incident che amagi mathakta to namsela public ki mind che dum divert thokre public ki mind che haidi trong lobby de matam da yi ho ma to bode gi masda blockade to boni khangde amani khangde de yam thokre du matam da ukrul da mi ani hat pa du gi amu adu thokre adik mamang de da yum mai tha ba gi se du thokre investigation after investigation tawri mayam che thigat pase thigalu adusu ngasi buta chahi hum lerega madugi investigation ki result haidu itar di kana balaite okay da khoi gi lalhawa kambu sing che kari language khange moi je karamba marol khange da nomoina kapa gun for gun kari matam punjab te yengu anywhere in the world akan bala hawla matam da the first thing is military minister la lobasing do hatba namdhaba adi matung da moise pressure peraka negotiation to madu darkar for his akoi manipur da madu lek to ri aduga wakal che hana matang da kari tholok to ina je maji khantha de ngarangi thoiba essential commodities puri bom pom sida khangabani masi se target torok pe ai na te torok kane na khangam ne adu itarti adu ki pick kraba area from Litan to Ukhrul Litan ki somna kanda de koi yamna expect to de moi gi sympathizers moi gi khun leite moi mi leite adu tar ka Litan de Ukhrul bok ta moi na cordon toraga picketing toraga madu sensitize toraga mai son da ya ta bra fo matung da mai ap se chatlaga masi haiba si ma cha ba si machi chumde it's a failure as far as I am concerned masi ki se जो मधुदे द पाउदा ताबदी मसी छे BSF की रा नत्रगा CRPF कर कारणों की रिस्पांसिबिलिटी है ना ताई ओपन सोर्स द हाई बिदो अदो मधुदा पर्टिकुलर एजेंसी अमल लेरमगनी पुलिस लेरमगनी सो मोहई ये फेलियर नि खंगना मसी चक्करे हयेंग चे लेरगा उखुल द पोचे फंगदा तारे नेशनल हाईवे 202 दम था बताबनी मसीदा तौदा दे अदु सेकेंडली इना अई वखलो द इना हाना सी हम फोंदोक चक्रे anybody any praja national highway blockade to bose economic blockade to bose akoi angang wari ngai da masi urakte only natural disturbance ina ure howjik ti any community moi tan ba da phangda tar di blockade
culture wa re koi Manipur da di be it 37 at the blockade to ri ba kambu sing che state na law me enact to non bailable offense na semu masi che phau masi chi yade na khangalu ya he da to ri ne so ta ri do sidiki nangi national highway 2 ni khangde 37 ne masi adum to na le adu tana ta kabui na muk to wi maring na muk to wi naga na muk to wi maitei na muk to wi lu khodi muk ta adum national highway it's a culture India ki atopa part nga si bokte national highway blockade to tarabro chingdalai ba Sikkim da national highway blockade lai na tarabo Arunachal da national highway blockade to hen tarabro musi chingda ne chingi da lifeline chi chinglam bi ne mudi di to de koi Manipur da ni to che muji kari gi no government chon bagi koi action chon bagi madu do ai yaning da bom phong dok ning okay mazano wang da thambigi ba statement ne aina laksani musi maroina khoi Ukhrul gi thokdok natraga Ukhrul ga manaba major oiba thokdok mayam thokre asigi posi khoi security gi failure ama lapses am di soi hoden lagi gi oiramani hawam thami adu aina laksani gi di masi yamna vulnerable obi area ni masi security gi di knowledge level thoi masi already hana moi section thorang khum thoi ha potni aduna hoi si Manipur da chai ahumina sigum irang kya thokre aduga masi da security की measures सिमरने state की force और central की security force कोई मरते coordination सी हांडे की सोनो वाटली नत्रगा वाटी है बगे तुम हम allegation क्या हमसे लेवनी ना असुयाम ने इरांग consecutively हंजन थोक लबा हंजन मिहार उन थोक लबा मणिपुर सिदा असुगम vulnerable बे area सिंगता security measures लहो पकांदा तुम security की lapses ले हिंदगी incident से हंजन थोक पा अदुगा कोई central security forces state की मरते coordination वाट पकी मम्मी चांग तुम तावी वो हमसे still नसी वक्त continue तो इसी कहीं लोगे अखोई की हेक 2023 की इरांग है थोक पति की यूनिफाइड कमांड हाइदरे इन हाइदरा दे कोई की some sort of a security advisor aina head to no me am se coordinating agency ne ama nominate tawre ko mana entire adu di warol da phongdok pada mane unified command to head to na tawri ba unified command che ai di unified na te ununified command hai tare ko kaino da army gina moi aspiration amalai Assam Rifle gina moi masagi aspiration amalai CRPF ke aspiration amalai BSF ke aspiration amalai Manipur police ke aspiration amai masigi da clear cut mandate am piraga mi capable oiba masi unified magi makha da control to raga phajal laga masi moi se na bai ma ama darkar hai madu tawdana one after another incident hoi khodingi hoi sambal thingbadona investigation tawni and I had handover tawni adugi matungda si tawni blah 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 praja se confused to rahe jikte se mayam se maduna unified command se kitang khara section ba khara effective oi ba darka we sam da insurgency puthare je kari gano khambra sam da unified commando effective oi ba ke no moi di strategic command and chief minister ne head to bam lai re aduga operational command na masu le re da army ki core command du na head to raga mangoda loina free way loina ma pi ading matungda adu Manipur de unfortunately law agency si da khoi gi unified command da mandate che kari no kari pa mi no tu ngasi bobo kana mo phongdok te me no loina ni jerk na ta ni e ta ma yaraga ma nga hajik chief minister mo ta karana head tawi mana tawi hera kani aseng ba de di ma mu madu do pe ga ma asumna kan MH digi hukum lo bra khoi gi command lo bra kari no kham khoi ju ubangam de madu do aduna effective unified command picker state si de just about 22,000 square kilometers si de kam ki ne change si da India government duk chawgraba Lebanon da chalu re Congo da chalu re Somalia da chalu re Ethiopia da chalu re the control to manga ma picker state si da ka do ngam moi do aina haiba do hamba da di KUKI militants organization che moi se mayanu pa dona threat tawi by the central government moi da touch to ba su thugai ba do to roina ki na lawre madu da submit usalar lai tar di masi je khorta na tar di khara la raga praja sang je naga sing si moi chu moi paikhala ni mai te sing ju moi pakhala ni bangam ju moi paikhala ni tribe ko di madu kai do ni amaga khana rakkan okay thaga se Ubotombi ai ma thang se oza kulak se Rinku maroina unified command sima yam strong oiba one unified command ma leitabagi pot no mar nga se hokta Manipur ki like security measures in Muslim effectively implement the wong of the go home the Muslim strong over government will
ꯂꯩꯕ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯃꯦꯖꯔ incident mayam laikre abuse mayam laikre mihak pung thodu mayam laikre amdu thoki police ki statement ga handaki Ukhrul gi abuse ki statement ga khara khenar ko yamna clear oi statement thongpa by armed KUKI militants and abuse thaki basi ozarin ko ahum bala isi ozarin ko mi na kamai thami khoi ge ngarang gi abuse hai tare driver ama sibagi mathakta police constable amasu soi sokpaduna maduda khoi gi police kangu gi yam nungai taba phorongani adagi security force the leriba khuding mak haibatai anybody in the security forces including central oisunu state oisunu leriba khuding mak na makoi gi version da makoi gi official version tolpa matam da makoi na khangaba se PLA gi kadar ne na khanglasu UNLF ki kadar ne na khangasu natraga anybody some ABC kanogi rebel group ne na khangagasu Madurayuda Makoina Pava Matamda Makoina Hector Masi PLA ni Masi Kanoni UNLF ni Natra Masi KUKI ni Kahibase Masigi language Sinabse Makoyoina Sinabum Tokte Sinasu Sinarakte Hectare Kariginoda until court na Masi Hujiki Moina Pariba Moina allegation Toriba Midu Sine Toriba Midu Mani and Hydrigadi. It is the authority of the court never go. Masi KUKI militant ni, Naga militant ni, Meitei militant ni, Haina Haigadoriba, Poti court Katana Haigadavani. Other law enforcing agency Amana Sumaina KUKI militant ni kind of Harapase. It is called Kangak Payava, Kangakanda beyond tolerance like Padagi, Kangbangam the Tolpagi, Mami Mayam song that I have done. ID Hanadagi Kangna Leraba. Koigi Tankak Kayada, drone Sinaraga Tadara Kanda, Kogi Miron Bimauna Hatkiba, Adudagi di Kogi Shay Shakpa, Kogi Kanomoirangda, Kogi Kanotoba, the Thorum Pangtuing at the Sorat Kumatoring da, Madudai da Kanotoriba, Kogi Silang Batoriba, Arangbam, Hibatare, Mima rocket na capsule, Gassi Gibayoba. Adugi rocket to Kanana Kappa, you know, the Koyadum already Loina Kangner of a port and Kangni. Matam to the Su security force ki Makedagi, including state police force ki Makedagi, no matter KUKI militant, Hana Hibo language Sina de Hitare. Even though when a KUKI militant name, Kangas Sina deva. Sina Dana Matang Lakusida, Sireba Mishi and Yame, Hoi Horkomatamda, Sigiba, Migi Masingudi, all right, Mofki, Oibang Haki Saubadagi, Tokpani Harakanda. Logra Suno Hama, Travel Amani Dugidi. Adugi Matung Tarak Pada, Paraga Pulaga, Degi Makutsala, Matungda, they kidnap Toraga, Adoption Toraga, Matang Halapamigi, Masingsi, Huzik Yam Yame, Aduga Huzik, Adugisu, Mataktamu, Mangangiba, Tiba, Kangdana Labor, Migi Masingsu, Aduki Matik Yam Yame, including Handaki, Taruk Ama, Nagagi Tola, Siga Yim, Regadi, Yam Yamaba, Keno Makani. Masida Su, even the government Pariba. Government give my Haitare, Home Minister, so Chief Minister, so anybody moina evidence later when you have a language, Aduna, Makoina KUKI militants have a decision, Karamba militants, the bombing the moina identified Togdan Sun Lakoneva. Adubu, fill the walk to river police personnel sing the Kange, Aduga security personnel sing, central force sing, army, low in a Kangi Bapotni. Aduna. Tolerance to Nasagi Kangalam Potu Kuigi Yamna brutal ek Amaoina, the humanity or Pochi like October barbarism, the Port Amakakta, Hector Chatara Eva Pochidi, Masidi Atamnana, Masidi Makoini Havsigi,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯆꯦꯁꯦ ꯇꯣꯞ ꯍꯥꯌꯔ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯅ ꯑꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯒꯠ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯆꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯕꯗꯤ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 15ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯃꯣꯏ 9ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯒꯤ ꯃꯣꯏ 13-14ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗꯨꯒ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯠ ꯑꯥꯔ ꯑꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯦꯠ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯌꯨ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯇꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯤꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯆꯤꯜꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯅꯊꯤꯡ ꯕꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯄꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯄꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯥꯎꯍꯟꯗꯅꯕ ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯣꯠ indigenous people sing tangkul maitai leiriba adagi leangmai leiriba asok open nangiba kanghu sing sida akhoi apangba sira kanda akhoi thabak tori noi waru nu ka haibagi moi them tawbagi mong amakak changbugum tawi sigumba responsible person head of the state oriba makhoina assumaina tawba akhoi mission praja singbu kaisu oina akhoi yamna pangamgani singamgani makhoi di sinaba matamda sinaba yai ka haibagi wakhalon amakakta phongdorokpo famse leadership amana phongdokpham thokhtaba aduguma wafam amani na aidi adumaina laujai aduna madugi mahutta makoina hujik suda leinaribasing under their control su haje tripartite agreement ni September 400 ki kano se matam kuina extend tawdra matungda torokpani ground rule nongna semibani ground rule indana hujibawa ground rule nongna semkhibado amatta indana chum leiriba potni leibadugi amuksu adugi action lawbasu yaribani hujiksu lawde aduga central force singnasu madugi damakta react kem torokte moigi leiriba sugi monitoring cell gi oriba potsida masigi wafam se kayam tanare aduga if in case kuki militant singna attack tawbani haina police makna hai taragadi kuki militant singna tawribado monitoring cell gi potu da pukhalaga karigi damakta masigi group sina attack tawrokpa idudi ground rule compulsory thugairabani ground rule thugaiba si abrogation tawbuda adum permitted or pot amakakni aduna sumba mayam si yengakanda akhoi tawgudaba pot mayam tawdana sum leiraga government sina amada ngaki amaromda police ki thoi do no idu henmali kainaga amuk moida intimidate tawbagi mong amada ga chatharakpagi mong amu utaragadi madu miyam se punna khoi apangba sibagi apangba sibasina karigi sirino hamatamda makoi gi position singse they are in a second year ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯣꯠꯅꯣꯝ ꯐꯔ ꯍꯥꯏꯒꯩ ꯅꯣꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯗꯅ ꯊꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ
higher up the lady was sing to gi higher moina yadrigadi moibu yana was chapa do the base toroga labanina moibu yana was chapada moigi shaki over cheer do pangana bagi the mukta miam sing sida moina upon the shibagi mong amok the satarpa adumba or from near idi adumina pongduk chani habitat isi and kosagi isi usually at laxagi kogi narang ukhrul talk about Ukhrul district TM Kasom village on the talkie person ambush the driver ama legidaba duga police ama soki bagi wahamduni masi the police ki statement da masi khulai pai ba KUKI militants na chathaki bani hana police ki press note the mixing na panba aduna hojik lai whamdi masi khanga phau da hojik na police na kari gi dam da yam tune action loko tribunal wahamduni government ki ma head gi investigation tawri hai waham si masi minister ma head thamkre FIR register tawraga adu home minister masi kogi matam sangbu wani sunguru soida kogi masigi achumba khangani aduga masi lemna tharoi haba homa tumin leiro gamen tumin leiro yengdun leiro hom leibina oza aina isi julai da laksan ngasi kogi KUKI militants sing si sudal maroina sudal leiro KUKI militants sing gamen india na makoi si kan khatlaga thammi ya hom sima dum miyamna maroina sio leader sing adum ngain hainer lakpa ngasi mokso adum si continue dum tawraga leibi hom dum moraga ngasi mokta KUKI militants sing na Ukhrul gi ambush sathaki ni habasu khangna tongna action lobu si yam thuna lobu ngam dribra kari gi action lobu matam yam lori si habu question thuri comment thamini ai thank you impact tv bo ai ikai khumna bo chari ojani bu ko ai gi mot di ngasai akoi gi oja sing na su haibira mane si gi matang da mamang du su asi gi wari si yam hai khreba moi suga akoi gi su da leiriba moi KUKI gi lalhoba singduga lalhoba haba mingthon sidi yam baje amarom hairaga ko khoi gi ning tamba tanba bu kongning mane singum se habdi aina khangdaba gi redi khangde lalhoba adu moi si terrorist haina aidi mingthon pininge moi bu khoi militants haina su haining de su group ta leba singdu bu moina ngarang chatharak pa moi gi thawong du di ta sheng hairaga usitaba si nongmai sum henjala aga moina nongmaina kaptaba mi chati leirak dreba ta shengna hairaga maitai da amuka kape naga da amuka kape ngarang de amuka khoi nan manipuri brother amadu shu amuka kape aduga ta shengna hairaga akhoi gi truck drivers kumba shidi ashida di khut tharoi dobni ashi yam lan mani naga oigra maitai oigra moi KUKI du oigra ko truck driver da khut thabase ashidi masana masagi kri hachira puk chakcha ningai du thadat chabni ba dudi truck driver makta di moi khut tharoi dobni atokpana truck driver leram dradi ekhoi hujik su chaba phangoi ni truck driver singdu lebigi ekhoi chaba thakpa si watabina ekhoi ngonda pochi tang na phanghan basi truck driver singsin ne ba ta seng na hayo haridi tang su phangdre her su phanghan basi truck driver singsin ne adu already truck la iba singdubu moina khuthabadudi shromda ekhoina ngarang yengba matamda mamangdagi neba kapakpado magi mamangi glass tu neba kapadu adu oragadi atamna na thabane ba truck la idubu atamna na kapane ba adu na takpadi moi kanabu ushitabra sineba ushitabadi hoi moi ekhoi bu yam ushitre habdi ekhoi uwe adubu karigin moi ushitabasi sum limit cross tawbra moi gumbana migi lamda leiraga aphau shabshi ekhodi yadningde karigi mapu masa khangdraga moina mapu gi damak ta pochai pubudu bu moina puba yaroi haina thingba ashigumba lichat si yamna tahaidaba uhaidaba tawroidaba tawhaidaba thabuk myam si moina adum continuously adum chatharaga laikhreba adu moi ngonda kari su kanana su tawba ngamje aduga akhoi gi brother ama sangai prodagi ne nongmai na panbado police to mashu sangai prodagi ne ba mashu pale shorna dum marai bak phabagi ma lehau kari haja sidre mokhong da pale go adu kari gumba shiramone mathwai mangamone kanagi mangjabra mama mapa gi natra adu so ex gratia pira tokadra natraga mahutta pasha like thabak piraga toke haigadra praja singsu go khitangi henman ba mi hat pa loiraga pasha piradi yabagi habit sinago mi shu hat khreshu adugi value du da dum chat khreba habidi moi shi piraga yagani yaroi habshi mi na khangman hen khreba akhoi
mi sina ashi mi shibo shi mithai piraga yagani shibuna dairy milk piraga yagani shina shi piraga yagani have shi moi lai adum khange sattabida aina laksani